Akeswan Imphal, Wahengbam Washington na pau pajeri, ahanbada maruoiba pau. Security Force na Imphal West Zilagi Langjing Asoba, Gari Amadi Sangai Proda, Handak Nomay Kapsin Bagi Togdok Sing the Sianavani Haibamioy Ani Fare. Kangpok Pijilagi, Olmun Kulda, Security Force na Tiyumbagi Tabak Jata Badashu, Kuchukulai Kea Fangle Amasung. Grihamantri Amit Shahan Haidi, Raijama Chakol Hanbada, Ainamasung Shanti Raksagi Pibam Pana Tamba Haibashi, Yamnamak Maru Oi. Security Force na Manipuri tongan mamapam singda Tiyumbagi Tabak Leptan Shatari, Manipur Police ki pauna hai, Imphal West Zilagi Langjing Asoba, Gari Amadi, Sangai Parogda, Nomay Kapsin Bagi Togdokta Sianabani Haiba, Mioyani Security Force na Fare. Paraba Mioy Aniadu, Aina Tinkraba, KCP, Noyon Kambugi Mioy Singni. Makoidagi, Saka Ani Panbagari Ahum Amadi, M20 Pistolama Pangbangamki. Police Powersin Makata hai, Kangpok Pizilagi, Kangshu Police Station ki Manung Chanba, Olmun Kulda Humbagi Tabak Jatabadashu, Kuchukulai Kea Fangle. Kulai Singadugi Manungda, AK-47 Rifle Ama, Single Barrel Rifle Ama, Single Barrel Bolt Action Rifle Mari, Double Barrel Bolt Action Rifle Ama, Pull Mechanism Rifle Ani, Improvised Mortar Mari, Hand Grenade Ani, Tongan Manumay Singimaru Kuntrani Palamadi at a Polam Kaya Yauri. Amaromda, Imphal East Zilagi, Thogbal Dam Police Station the Konba, Monglam Area the Security Force and Tihumbagi Tabak Chatabada, Local Met, Wifan Ninsinaba, Posakamashu Fangle. Surasanpur Zilagi Sidenamadi, Zangpi Kot Kulda Tihumbagi Tabak Chatabada, Single Barrel Rifle Amashu, Security Force na Pagat Pangamki. Aina Tinkrabalu, Pripaki, Active Garderni Haibamioy Ama, Singyamay Wahengbam Laikai Dagi, Aduga, KYKL, Sore Fagi, Active Garder Ama, Thogbal Zilagi Atokpam Kunau Dagi Fare Hainashu, Pawaduna Makatari. Sahi Asigi Pariksha Pet Sarchada no record Amoina Hojik Powder Mioi Koti Mari Hena Register Torcle. Mamang Sahida, Mioi Koti Ahum, Lak Yankaitaruk Hena, Register Toduna. Guinness World Record Chan Kivani. Kendragi Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan Hai, Pariksha Pe Sarcha Si, Sahi Oiba Khana Nainabagi Thoram Ama Oiram Badagi, Haujikti Mahiroi Singbu, Puning Wakal Leitana, Parikata Hanabagi, Jati Oiba Iho Ama Oire. Mahiroi Singasibu, Exam Warriors Nihaina Fongdok Laduna Mantrina, Makoida Handaki, Edition Nasidasu, Puning Haksang Yauna Saruk Yanaba Amadi, Pradhan Mantri Lamjing Amadi Pautaki Kanabalona Haidi. Lisingani Kuntaruki, Pariksha Pe Sarchagi Registration, Mamang Sahi December Amadagi, My Gop Portal Gi Kutang da Hokibani, Masida, Mahiroi, Makogi Ahalaman Singamadi, Ojasing Yauna Mioi Keana, Register Torkli. Tabi Pawasi, Akaswani, Imphal Dagini. Kendragi Grihamantri Amit Shahan Hairi. Raijama Chakol Hanbada, Ainamasung Santi Raksagi Pibam Pana Tamba Haibashi, Yamnamak Maru Oi, Mahang Hai, Ainamasung Santi Raksagi Pibam Paba Raijasingna, Sel Tadaba Mio Singi, Puning Nintina Sinbangami. Joypur Dangarang, Constable Lobagi Toramama the Wangang Bada Sri Shahan Hai, Singnabakayaki Marakta, Rajasthan Sarkar, Ainamasung Santi Raksagi Lamda Kanaba, Puning Sangli, Amasung, Madugi Polna, Haujik Raijadu, Sel Tadaba Mio Singna Pamnaba Mapam Ama Oire. Tauramtida, Grihamantrina, Rajasthan Police ki Nauna Kalaba, Constable Lising Tararomda, Appointment Letter Sing Chukoshinaki. Pradhan Mantri Narendra Modi Nangasi, Gujarata, Shauriya Yatrada, Saruk Yagani Amasung, Somnath Mahadev Kurungani, Madugi Tungda Sri Modina, Raskota Chatuna, Vibrant Gujarat Regional Conference Hodokani. Sri Modi Nangarang Gujarat ki Prabhas Patanda Pangthokpa, Somnath, Swaviman Parvadasu Saruk Yaki, Numit Humnigi Gujarat Kongchat Tangarang, Somnath Tungkiba, Pradhan Mantrina, Mandir Adudalaiba, Omkar Japtasu Saruk Yaki, Prabhas Patanda Puning Singsiningai Oiraba, Drone Show Amashu, Pradhan Mantrina Yanki. Ngaksel Mantri Rajnath Singh Hairi, Haurak Libana Harol Singh Artificial Intelligence, Quant Computing, Biotechnology and Space Research the Mayon Sinbagi Tangai Fadabalay, Wapamashi, New Delhi the Pangtok Liba, Big Sid Bharat Young Leaders Dialogue Lichingani Kuntarukta,
Shri Rajna Pungdokivani, Mahangnahai, Haurakliba Naharul Singh, Wakalo Singh, Pabada Natana, Lusing ba amo ibagi matik bagul chapcha na yauri, masigi matakta ana wakalon kaya putoktuna, apaba zati yama sembagi apamba makoy dalay. Manamaduna, Naharul Singh na kudong chada ba samasya singdagi may lay duna seloy dabani, madushu punsigi charuk amani haina lauga dabani. Samasya kaya tengnari ba makay tungda mapagal kan ba amadi, hena wakal loksing layba oirakani haina su, mahagna layba kasigi haurakliba Naharul Singh da kangan ki. केंद्र की न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाईरी लाइबाक असगी नॉन फॉसिल फ्यूल पुथोकपगी चांग गीगावाट सनी हुमफुतरुक दशमिक तरेट निपान यौदुना लिसिंगनी कुनमंगा दा लाइबाक असिना क्लीन एनर्जी की लमदा सिंगथानिंगाई ओइना चौखले सोशल मीडिया दा थागत पवारोल दा मंत्री ने हाई लिसिंगनी कुनमरी गा चांगदमनबदा मसी चादा कुनिथोई दशमिक तरुक की चांगदा हेनगतले लिसिंगनी कुनमंगा खक्तदा नौना नॉन फॉसिल Gigawatt nifu mapal gi matakta putokpa ngamki haina chumhang na makata ki. Shri Joshi na hai wind energy putokpagi changshu lepta na hengalaktuna hana gigawatt nifu nipan dasmik ama taruk putok lambadagi haujik gigawatt yangkai mari dasmik manga ama yaubang ngamle. केंद्र की यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री मनसुख मांडविया ने हाईरी लिसिंगनी कुंतरु की विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग असी लैबाक असिगे हौगलकलिबा नहारोल सिंगना मखोइगी वाखलोन अदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा हक्थेंगनाने यौहनबा ngamgadaba तोमथिल ओइरबा प्लेटफॉर्म अमनी आकाशवाणी न्यूज गा खनन वारी सानाबदा मंत्री ना हाई नहा सिंगी वाखलोन अदुना सरकार की तुंगी थौसिल थौरांग कयादा चाउना मतेंग ओइदुना लैबाक असिना लिसिंगनी निफुतरेता विकसित भारत ओहेन्नबगी थमलिबा पांडम मदु यौबा ngamgani ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak hauji Kshetrimayum Premchand leire Premchand Thagachari Washington Manipura lambigi accident namaram oiraga miyoi chada kumar pamrungi thawai manghali public transport hingathanaba thorang kya paikhatli haina Additional Chief Secretary Anurag Baspai ne phono kibu wafam sunalebak pauseda ahan be headline piduna fongli ITLF na hai kuki MLA tara government sembade yauroi suaidana anobo government gi asa tawnari haina headline Shanghai Express Manipur edition gi piri policy Shanghai Express English edition su fongbo thengnare ponglo pham pauchi gi ahan be headline asi haujuki phibam sidagi nan thokpa ngamdrabadi icha isu sing kuli ohuragani haina MPB mol akoijamna phono kibu wafam asini Ministry of Home Affairs na CSO sing amadi political party sing wari sanabagi thabak paikhatli haiba headline asi People's Chronicle gi ahan be headline ni nganu kon gi bom thuai khraba yum semjinnaba lengak na karimata pidaktri red zone da leiruba ekhoigi lanai mangjaba oirakadra haina yumbu na phongdorokpa wafam Huyen Lan Pauda Akhanaba Pau oina headline piduna phongbu thengnare Road Safety Month Observation gi manung channa Road Safety Practice singi matangda khane nakhre haiba headline asi Manipur Mail da ahan be headline piduna phongli Narco terroristing taktokadabani taksellingai Amit Shahana Mars kuntra mathoidagi hauduna chahi ahum chupna drug ki mayokta operation jatharakani lauthokre haiba headline asi Naharol gi thodangda ahan be headline piduna phongli Manipur Human Rights Commission bu Manipur lengang na karamba meeting da yengli bage kumja lising amaga chamapan marfuni panda hagdokhi badagi lerakhiba Deputy Secretary amasung Presenting Council gi posting lengak na sanction tawramdre haiba headline asi Huyen Lan Paugi ahan be headline ni Kuki pumnamak yegna banate mitop khandok laga punna hingmina si haina Arambagi Makedagi Fungor Kiba Wafam Masina, Sanalebaki, Anishuba headline Oiri, Washington. Thagachari Premchand, Aroibada, Maroiba Pau, Amukana. Security Force na Imphal West Zilagi Langjing Asoba, Gari Amadi Sangai Progda, Handak no may caption bagi Togdok Sing the Sienavani Habamio Anifare. Kangpok Pizilagi, All Mun Kulda, Security Force na Tihumbagi Tabakchata Badashu, Kuchukulai Pangle, Amasung, Grihamantri Amit Shah na Hairi, Raijama Chakwalhan Bada, Ainamasung Shanti Raksagi Pibam Pana Tamba Haibashi, Yamnamak Maru Oi, Paulo Jere.